Katat dokit jong kari Amerika ke Federal Bureau of Investigation. Kalayat hu ba u Thomas Matthew Crooks ubadai arhosnam kerta udai usam lah ubadan keti ban persyang ban penyap ya presiden barem kari Amerika Donald Trump habau ai jingelang ha kawai kejaka ha Amerika. Ukrok ubadai na Bethel Park, Pennsylvania, udai ublasha register kum Republikan, kat kum kikot kisla jong kinong tabut jong kane kari. Kane kejing siat ya u Donald Trump, kelapen kiwin ru ya barok kawai kepertai habaki news, na keleng kepertai kila ai kejing penbena, ha kapor ba udang ai jing keren. Bat li iru ba utrom ker badang ai jing keren, labat ya keskor bat kelami senam. Bat hadin bala bat ya keskor, utrom uladam hapo ka rensan barkum juru kinong apahra kilamare wut ban kiu chidrong stage bar hak ta kapor bala siat kidan kumbak bunsen kajing senret kuli bar hak ne kapor kiru kan thai cipai ba kilalen yar bat marwar kumta ki nong yada kilalet ban kit no ya utrom hapo kali kat badang kit ya utrom po kali utrom hawlo ya ularakti ban kun i kajing long selur kajong u ban ai men semi kipai ba hapadang kita kajing mi kasnam.